Shalom, nongeye kubifuriza kugubwa neza n'amahoro y'Imana aruta y'umuntu yamenya ngo ayo mahoro aganze kandi yuzura imitima yanyu. Ni mwene Seng basuhuza ndetse ndi kumwe na Pastor Eloge bitariho. Nkuko twabivuze mu nyigisho yacu y'ubushize, uyu munsi tugiye gutangira inyigisho nshya nizera ko nayo izatugirira umumaro. Bikenewe ko tuyimenye. Inyigisho yacu tugiye gutangira uyu munsi igamije gusobanura ubutumwa bwiza icyo ari cyo. Kenshi dukunda kuvuga ngo dukwiye kubwiriza ubutumwa bwiza. Ese ubutumwa bwiza ni iki? Turi kumwe na Pastor Eloge rero bitariho niwe uzadufasha muri inyigisho gusobanukirwa ngo ese ubutumwa bwiza ni iki. Pastor, ikaze. Urakoze Pastor ikaze. Ndongeye gushima Imana ngiye kuduha kano karyo kugira ngo tuganire kuri inyigisho ubutumwa bwiza. Yadukuye mu rwobo, yadukuye urupfu, yaduhaye ubugingo buhoraho, yaduhinduye abami ndetse n'abatware, yaduhaye ububasha bwo kunesha. Iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Urakoze cyane. Ndatangira aho ngaho rero n'ubundi ese ubutumwa bwiza ni iki? Ubwo iyo tuvuze ngo ubutumwa bwiza ni iki, no kuvuga ngo ikitari ubutumwa bwiza cyo nacyo ni iki? Urakoze, reka manze nifashishe ivyanditswe kugira ngo abantu babanje basobanukirwe icyo ari cyo ubutumwa bwiza. Turabona mu gitabo c'Abaroma igice ca mbere karongo ka 16 na 17 aho Paulo abisobanura neza. Avuga ko ubutumwa bwiza ari ubushobozi, mu kinyarwanda ngo ni imbaraga, ubushobozi bw'Imana. Muri bwo harimo kugororoka uhereye ku muyuda ushaka kumugira iki. Bisigura yuko mu butumwa bwiza hahishura imbaraga z'Imana. Ubutumwa bwiza buhishura Imana, buhishura umurimo Imana yakoze muri Kristo Yesu. Kubera iki buhishura umurimo Imana yakoze muri Kristo Yesu? Nukubera yuko muri Kristo Yesu niwo honyene Imana itwereka urukundo Imana yakunze abari mu isi. Yemeye kwambara umubiri, uyu mubiri w'icaha iguducungure. Birivuga ngo gutigeze kumenya icaha, ngo Imana yamuhinduye icaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugoroka kw'Imana. Icya kabiri, ubutumwa bwiza butwereka ko Imana mu rukundo rwayo yaduhaye ukugoroka kwayo. Kubera iki kugoroka kwayo? Nukora yuko imbere yuko tuvuga kugoroka kwayo hariho ukundi kugoroka kujanye n'amategeko cyangwa ivyagezwe mu isezerano rya kera. Ko kugororoka kwavuga guti ukore ni washitsa ico avyagezwe bisaba uraronka kugororoka. Ariko biratwereka neza turavye mu gitabo ca Yakobo ca 2:10 haravuga ngo uwavuze ngo ntugasambane n'uvuga ngo ntukice, bisaba ngo umuntu wese yabwirizwa gushitsa ivyo vyagezwe bisaba byose kugira ngo yemegwe cyangwe aronke cyo no kwita kugoroka imbere y'Imana. Kwaruguruka k'umwana w'umuntu ariko kutemeye, kuko isenzo rya kera nibaza ko mu zindi nyigisho tuzogira umwanya wo kubyigisha ko isenzo rya kera ryerubakiye ku mategeko kandi rikaba ryubakiye ku bimazi cyangwe ku barewe. Ico gihe cyose umuntu atashitsa ivy'amategeko asabwa, byabwiza yuko hatangwa ibitambo cyangwe ibimazi kugira ngo umuntu ashobore guharirwa ibyaha byo bitwikiriwe. Ariko mu butumwa bwiza ni Imana yo yonyene biciye muri Kristo Yesu yaje iritanga nk'igitambo kizima. Twibuke Yohana abona Kristo azavuga ngo nguyu umwagazi w'intama ukuri icaha cy'abari mu isi. Muri Kristo niwe gitambo Imana yatanze kugira ngo abizera cyo gikorwa baronke kugororoka. Uhereye ku bayuda, twarize ko abayuda bwa mbere Isirayeli nk'igihugu Imana yaratoranije kugira ngo gikwize umuco cyangwe kibere no kwita mu témoin mu kirundi ro kwita no wishinga ntahe kugira ngo ubuhamya mu yandi mahanga y'ivyo Imana irakora. Ariko kandi Isirayeli niho havuyemwo abahanuzi na bamwe mu ntumwa. Isirayeli yari ifise cyo no kwita igikorwa cyo gukwiza
ubutumwa ariko turabona neza yuko abantu batigeze abisirayeli batigeze bashitsa kugoroka kw'Imana ariko Imana yonyene iravuga ati jewe ndaje yambara umubiri irakiza abantu ibiciye umurimo wo gucungura abantu ku musaraba. Aha ni ikintu ninda kwensistako kuko ubutumwa bwiza bwubakiye ku gikorwa ntabwo bwubakiye ku mwana w'umuntu bwubakiye ku gikorwa Kristo yakoze ku musaraba cyo gupfa akazuka. Hanyuma wabaje ikindi kibazo uti mbega ikitari ubutumwa bwiza cyo n'igiki? Nibaza ko twosoma gatoya kuko ndakunda ko twishimikiza ivyanditswe kuko ivyanditswe bituma umuntu aronka umuco akamenya. Ni igitabo c'abagalatiya Paulo yandikirije ngo y'abagalatiya ice ca mbere guhera ku karongo ka gatandatu gushika ku karongo k'umunani ntihenze. Haravuga ngo ndatanga yuko muri ko murareka vuba mutyo yabahamagaye kubw'ubuntu bwa Kristo mukemera ubutumwa bunyuranye n'ubwo kandi atabundi buriho ariko hariho abantu babahagarika imitima bakagomba guhindura ukundi ubutumwa bwa Kristo. Reka tubanze tugeze ngaho bisigura ngo ubutumwa bwiza Paulo ariko avuga ngaha ni ishengero Galatiya yari yarabwiye ubutumwa bwiza barizera ubutumwa bwiza. Mu nyuma haza cyo no kwita abantu bari mu idini ry'abayuda bashaka kugarukana imigenzo canko les traditions zo muri judaisme cyo muri zibakiye kuri Mose bakavuga ati ariko nubwo mwizeye igikorwa Yesu yakoze ku musaraba birakenewe ko mwongera ko gukebwa circoncision mwokongera ko amategeko ya Mose. Rero muri abo hariho abakurikiye izo nyigisho babita les faux docteurs canke les faux judaisants. Mu nyuma Paulo aratangara yanyansengero ndatangaye kuko murareka yabahamagaye kubw'ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Ubutumwa bwiza kandi bwitwa kandi ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwa Kristo kubereka bw'ubuntu kubera ko ni igikorwa Imana yakoze kubw'ubuntu atamwa no muntu yentervenamo. Ni Imana yone mu rukundo rwayo iza igacungura umunyavyaha ikamukura mu rupfu kuko bivuga ngo yadukuye mu rupfu kuko twarabo kurimbuka twarabo gukiga urubanza ariko Imana yonyene muri Kristo Yesu iyavuga ngo ndabirangije ku musaraba. Abizera baronka ubugingo budashira, abizera bakuwe mu rubanza bakuwe mu rupfu rw'iteka ariko ndabahaye ubugingo buhoraho. Mugabo igihe umuntu aje yigisha ibindi bidaza bishira hejuru igwa Kristo yakoze ku musaraba canke utazavuga umurimo wakorekeye ku musaraba aba ariko avuga ibindi binyuranye. Mu majambo umuntu arashobora kuvuga texte canke agakoresha Bibiliya agasoma ijambo mugabo ugasanga ivyo avuze ntibiza bihishura umurimo Imana yakoze muri Kristo Yesu. Ntibuza buvuga ukwizera twahawe rimwe muri Kristo Yesu, ntibuza buvuga agakiza twahawe muri Kristo Yesu, ntibuza bushimangira igikorwa kivuga ko Kristo Yesu niwe cungu twahawe. Muri ico gihe akavuga ibindi bintu ntibwari ubutumwa bwiza. Abantu bananiriwe niho Yesu ashoborera ibitambo bitarengaga Yesu yararenze. Abantu bananiriwe niho Yesu ashoborera ibitambo bitarengaga Yesu yararenze. Abantu bananiriwe niho Yesu ashoborera ibitambo bitarengaga Yesu yararenze. Urakoze cyane Pastor Eloge. Ngaruke rero ubutumwa bwiza ubwo bwanditswe muri bwa butumwa bwiza bwa Matayo, Yohana, Mariko na oya guhera mu itanguriro gushika mu vyesho Yohana kuko abantu turakunda kwitiranya kubera ko abahanditse nko mu Kirundi ngo ubutumwa bwiza nk'ubwanditswe na Matayo cyangwa bwanditswe na Mariko abandi tukaja mu bitabo cyo bitarize Epître na Paulo tukibaza ko ubutumwa bwiza buri hajya honyine. Oya ahubwo no mu isezerano rya kera ya Ancien Testament ubutumwa bwiza buriyo. Gusa ikibazo ni gute umuntu mu isezerano rya kera ashobora gukuramwo Yesu. Gusa isezerano rya kera rivuga Yesu rimuhishura nk'uzoza aza gupfira abantu ku musaraba ariko mu isezerano rishasha rimugaragaza yamaze gupfa akazuka ubu unyari muri twe mu buryo bwa mwema ariko mu isezerano rya kera harimo dushobora gutanga n'imirongo imwe irimo
mwitanguro 3:15 barabivuga. Imana iri kuvuga ati abwira ya nzoka ariyo Satani ati nzoshira inyankane hagati y'uwo mugore na wewe. Muri Yesaya igice c'9 akarongo 6 haravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzaba kuri we azokwitwa Imana Data. Bariko bavura Kristo Yesu. Muri Mika 5:2 ntihenze haravuga ngo azovuka i Betlehemu. Ni mirongo myinshi itwereka. Muri Zaburi igice ca 22:17 baratwereka igicapo bango imbwa zinkikuje zimenya ibirenge byerekana igishusho y'ico Yesu ku musaraba. Kuntu abasita ba Roma bariko ramujanjagora bapfira ibyaha byacu kuko harakintu dukunda kwitiranya. Mu bisanzwe nkuko abateoloji bavuga iyo tuko turavuga ubutumwa bwiza mukura muri context. Context no kuvuga iki? Ndashobora kuvuga Yesu nkoresheje igisomwa cyo mu isano rya kera. Nkamwerekana ukuntu isano rya kera rivuga Yesu. Ukuntu ryamuhishura. Nkakoresha n'igisomwa kiri mu bitabo. Twabita ibitabo ko bitondekana muri Matayo cyangwa byakozwe n'intumwa cyangwa Heburayo. Nkerekana Yesu umurimo yakoze, nkerekana kuko yakora ku musaraba. Vyose nuko ivyo niko ndasoma biza bihishura igikorwa kumanensista cyo gucungura abantu ku musaraba kandi kiza gishura umurimo w'agakiza. Umurimo w'agakiza kuko ikintu cyose kitari mu murimo w'agakiza ntago kavuga Yesu. Agakiza duherwa he? Muri Kristo Yesu. Hariho ikindi gicapo abantu bakoresha no kwita igicapo allegorique. Ugasangwa kenshi bakoresheje nk'igicapo avuga ati Yesu bamugereranya na za mpemu indwi bivuga muri Apocalypse ni byinshi. Ariko umutima cankwe nuvuga nwayo yavyose yaba isano rya kera mu mategeko ubahanuzi kuko isano rya kera rigizwe hari igice c'amategeko n'igice c'abahanuzi. Ndahama mu isano rishasha naho bakatubwira gupfa no kuza kwa Kristo. Ivyo byose iyo bishingiye bivuga kuri Kristo Yesu, bikavuga umurimo w'agakiza, bikavuga ugupfa no kuzuka kwiwe, n'ubutumwa bwiza. Mu majamake ubutumwa bwiza nubuza buhishura igikorwa Yesu yakoze ku musaraba cyo kuza gucungura abana b'abantu. Niba nabyumvise rero iyo muravuze ngo kwigisha ubutumwa bwiza ntaho bihuriye naho usoma muri Bibiliya, ntaho bihuriye n'ibitabo, ahubwo ubutumwa bwiza ni icyo uvuga cyerekeranye n'ikimana yakoze mu murimo wo gukiza umuntu binyuze muri Kristo Yesu. Yego cyane. Yaba wabisomye muri Matayo cyangwa muri Nehemiya cyangwa muri Ezira cyangwa muri Kuva, aho wasoma hose peu importe, igifite agaciro cyitwa ubutumwa ni ukuvuga umurimo Imana yakoze muri Kristo Yesu ujyanye no gukiza cyangwa gucungura cyangwa guhesha umuntu ubugingo buhoraho. Nuko nyene reka nongere ikindi kintu abantu bakunda kwitira, nibaza ko ari kutamenya neza. Uravye kujya ibitabo bitondetse ubisanzwe mu bagira ubushakashatsi bya anthropologie cyangwa bavuga ko bijya bitabo ari abantu bagiye baravyungikanya kugira bagire ico no kwita Bible bumvikanye ko. Uravye nko muri Matayo, Yohana, Luka na Mariko batwereka Yesu ariko aravuga ubutumwa muri ministeri yiwe imubango yiwe. Mugabo ukiyagiye uravye ivyo yakora ivyo yavuga yari mu gihe cy'isezerano rya kera, mu gihe cy'amategeko. Nzango tugiye kuvuga isezerano rishasha, isezerano mu bisanzwe bwavyo nuko haba habaye guseseka kw'amaraso. Kijya gihe batwereka atarapfa ngo azuke. Usanga tugiye nimba twuvuza isezerano rya kera twotangura mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa isezerano risha twovuga igitabo cy'ivyakozwe n'intumwa ntitwotangura muri Matayo kuko hari ibintu yavuga nk'uri mu mategeko. Abateoloji ahubwo babita ko bijya bitabo abitabo transitoire, transition, kuko biri hagati y'ibitabo vya Maraki gusubira imbere vya Mika vyande hamwe n'igitabo cyo guhera mu kujya bitondetse guhera muri Actes des Apôtres muri vyakozwe n'intumwa kugenda, kuko ivyo ariko arakora cyangwa aravuga abari munsi y'amategeko, abari kwabwira abanyisraeli. Bona shima he n'akarorero kenshi yerekana yuko wa mugore muri Munyakanani aza kumubwira ngo nawe nyene ngo amukiriza umwana, amubwira ati gute noha ivyo kujya nuze nkabijugura nyimbwa. Sadiko yari kwerekana yuko mu isano rya kera abanyisraeli bafata
abanyamahanga nk'utubwa nk'abantu batagira valeur. Rero yavuga nk'umuntu ari mu isezerano rya kera. Rero yari nk'aka crende nshaka kwereka abantu ko iyo tuvuze isezerano rishasha ntitubone ibitabo ko bitondetse ariko turabisezerana. Twe kureba ibitabo ko bitondetse ubwo tureba icyo ubutumwa bwabwo bwari the core message. The message yawe ubutumwa bwawe buravuga iki cyane. Urakoze cyane Pastor Eloge. Urakoze. Wari ikintu wakomojeho uravuga ati Abisiraheli nabo Imana yari yarabahaye mandate yo kumenyesha abanyamahanga ko bakwiriye kumenya Imana y'Abisiraheli ntibabishobora. Hanyuma uwo murimo Imana bari yikorera gusa. Mu butaha rero ndifuza ko ari aho tuzagaruka unongera kutugarukira mu mateka y'iri jambo gospel, ubutumwa bwiza. Mu Kigiriki bakoresha gospel nyine. Ni iki gospel? Babikoreshaga gute? Mu mateka byakoreshwaga gute? Uwari utubwira ngo ubutumwa bwiza icyo ari cyo. Hanyuma unatubwira n'ubundi butumwa bundi. Ubundi butumwa bundi ni ubuhi butari ubutumwa bwiza. Bwo bwitwa ngo iki se? Bwitwa gusa ubutumwa bwiza cyangwa se bureka kwitwa ubutumwa bwiza byagenze gute? Ngushimire rero. Urakoze nawe kumikaze no kuma umwanya kugira ngo usore gusangira nabo twumviriza inyigisho ijyanye n'ubutumwa bwiza. Mbashimire namwe mwari muduteza amatwi. Shimira Pastor Eloge mbabwira ko turimo tuganira ku nyigisho ivuga ngo ubutumwa bwiza ni iki. Ese ubutumwa bwiza butandukanye n'ijambo ry'Imana? Ese ubutumwa bwiza ni iki? Naho ubutaha twongera mu nyigisho yacu ya kabiri. Imana ibahe umugisha.